Niyazi ukuthi nina ama-South African enihlakaniphile enixosha abantu bokufika enivala ngisho iy'tolo zabo. Laba abaleko Somalia abanama-tech shop abarana iy'tolo babalekela kuleya ndawo leyana eningangeni nina kuyona leniyisabayo. Leyo ndawo leyo ngomlutho yabulala iy'ngane kabuhlungu badutshulwa, kodwa niyisaba ungena kuyona. Nigudla konanda laphana, nijike nishonela, ningeni laphana ningeni, niyazi ukuthi lapha kubhenywa nsango laphana. Mina mani strong ufuna ukunibona kahle hambe nongena laphana ePhoenix. Nibheke ukuthi azikho yini iy'tolo zabantu bokufika na, nizoyithola kahle lento eniyifunayo. Niyitshela ukuthi nisile nina. Niyitshela ukuthi nisile. Uyazi uthi lo mjitha lo the comeback. Uthi nina nithi amandiya athi ama-South Africans. Amandiya nanisho njalo futhi ngeke nize niwahlukumezeke, niyakwazi lokho. But guess what? Uma ngabe kuzodlala i-cricket, i-South Africa izodlala ne-India. Uyazi ukuthi amandiya asupport i-India, wayisupport i-South Africa. Amandiya nje onke asupporta i-India uma ngabe kudlala i-cricket yase-South Africa ne-India. Amandiya onke asupporta i-India, awakasi njalo enza iphutha asupport lo i-South Africa. Akwenzeki kanjalo. Awakhohlwa ngemvelaphi yawo amandiya. Nina nje mawukhulunywa ngama-foreigner, kukhulunywa ngeZimbabwe, iMozambique, iMalawi. Ibona abantu nje abanenza ningalali ubusuku nemini, bona laba abangama-foreign. The rest akuwona ama-foreign. Labantu enikhuluma ngabo aba-oni lutho, abantu bayihluphekele, abanalutho nje ba-empty-handed, abaphethe Nkosami, abantu abayixakekele, abasuka le makubo ngokuxakeka, bazosebenzela bo-20 rand, ningafuni nini ukubasebenzela. Iwona ama-foreign eniwaziyo la. Labo kuyibona labo somnotho laba, hayi cha. Ninza hambani ePhoenix. Hambani nje nike nje nihambe nje niyogcwala ePhoenix. Jacinta, tshela abantu bakho nihambe niyogcwala ePhoenix. Utshele nale ngulube le enamazinya angazi ayelo noma agold noma enesibindi sokuthi iloku ifakana nama-gold, kodwa ihluleka kothenga ushibhoshi izogeza labo buso burafu ngathi ithali isithuthuthu. Ilokhu hamba ihlukumeza abantu, ilokuthi kwasho wacima South Africans this, South African that. Hambani ePhoenix, tshelani leya ngulube leyani ihambe ePhoenix. Khona into engifuna ukuyibona lapho. Amandiya ahlakaniphe kabi nginitshela. Athenga ama-South African, kodwa guess what, makudlala nje i-South Africa against Indian, isupport amandiya. Basupport amandiya kuba akwenzeki nje basupport lo msangano lo wala, akwenzeki. Bahlakaniphile labantu. Nina nibhizi. Yabo lo mhla ka-30 September nikhuluma ngawo, nikhulumela iMozambique, eZimbabwe neMalawi. Ilamazwe awu-3 ngama-foreign la eSouth Africa. The rest amandiya ama-China cha akuwona ama-foreign. Bona bavumelekile ukuthi babe la. I'm not a fan of a politician, guys. Angiwathanda ama-politician ngoba adlala ngabantu. But ngifuna ukuzontshela ukuthi nabona umbuso kaZuma. Hayi. Guys, ngishayela izandla. Umbuso kaZuma bokuphithizela emhlabeni. Kwakunesiphithiphithi. Wonke umuntu wayegada indaba zakhe ngombuso kaZuma. Ngombuso kaZuma abantu abaningi the most bebesebenza. UZuma bekenze make sure ukuthi every household umuntu oyi-1 uyasebenza. Ama-project bekungama-project. Amakhampani kungamakhampani eqhasha ngapha nangapha amakhampani. Wangeke ufake isivu ungabizwa ngombuso kaZuma. Ngikutshela. Unempambeko zakhe naye lapho nalapho. Kodwa ngombuso wakhe ke sikhuluma iqiniso bantu. Kwakumnandi ngombuso kaZuma. Umbuso kaZuma wakhona ukuthi usebenze. Ungathengi itikiti le-train, kodwa ugibela itrain uyemsebenzini usebenza uhamba mangobe. Niyazi abaningi besihamba mangobe. Bese ngathengi sihlula itikiti le-120. Sisebenza. Li-reasonable itikiti lesitimela. Ugesi singawuthengi, amanzi singawathengi. Ama-train ayi-250 bewabhizi from ngo-4 o'clock ekuseni. Thini ngabo 12-1 ebusuku. Aphethe abantu abaye emsebenzini, abantu abaye ekoleni, abantu abaya kumabhizinisi.
ngombuso kaZuma bokuthi ma-aplayele umntwana isikolo bokasithola, ma-aplayele umntwana NSFAS bekawuthola, aplayele umsebenzi sifake i-CV bowubizwa. Ngifuna ukutshela ngombuso kaZuma kwakulula man, kwakulula ngoba thina ama-South Africans selfish siyanomoya. Yafika enye politician ebefuna ukuvotela Zuma must fall, Zuma must fall, sangena nathi Zuma must fall. Angisancedisa thina la kunqiswa khona. Thina inkinga yethu siyancedisa ama-South Africans ukuzonda. Thina ukuzonda siyancedisa kakhulu ama-South Africa. Masikayekela ukuncedisa ukuzonda sizoba right. Ake sekelele ukuncedisa ukuthi umuntu bakangafunwa sonke nathi asimfuni. Makathandwa sonke siyamthanda. Nathi sacula Zuma must fall. Kuthiwa wayetshontsha imali uZuma. uZuma wayetshontsha imali mara azange asihluphekise. Mina gazi bengahlupheki ngombuso kaZuma guys. Nabahola igrant bazakutshela ukuthi igrant abanye besengena nge-27. Bengalindiwe nabanye kade bangazi ukuthi igrant nge-27 iyangena ngombuso kaZuma. Wayithola nge-1 uyithola. uZuma waphuma esitulweni ekhishwa kuthiwa ngaphume ngakapheli ithemu yakhe. Wangena uRamaphosa. Ngutshela ukuthi lezo timela lezo ezi-250 zema. Abantu abangaka ama-South Africans bathengisa station. Abantu abangaka kade banamabhizinisi bagibela izitimela. Abantu abangaka kade baye ekoleni besebenza. Zema lezo timela zonke zamiswa. Kuthi umbuso we-COVID, umbuso we-annual order, ubosibonisa ukuthi bonke labaholi bazobusa abantu ababulewe indlala. Yazi why? Ngoba umuntu obulawa indlala khona ukumlawula, khona ukumcontrol. Ake ucontrol umuntu osuthi. And masuka lapho la regulation wakhona a-apply abantu abamnyama. Amasoja ayigijima abantu abamnyama emalokishini abantu abamnyama. Namhlanje kutshela thina ukuthi silisa abantu abamnyama. Umlungu akaze athintwe eSouth Africa, India likaze lithintwe. Thina sihlala sinamaqhaphozi. Thina abantu abamnyama yonke into ibhekiswe ngakithi. Ibhekiswe ngakithi namhlanje makulolu mhlaba sitshelwa nge-black against black. Kodwa nge-COVID i-government yayigijimisa thina. Yayigijimisa thina. And into engiyithanda yazi lapha etimeleni. Labo bhuti abathengisa etimeleni nasey'teshini kwangama-South Africans kuphela, wangeke ungena ubuya ngaphandle. Wawungeke. Nguthi laba South Africans namhlanje aphelelwa umsebenzi. Lawa ayithengisa iteshi ezingaki? Iteshi eziyi-500 bezinabantu abathengisayo. Ama-coach ayi-4,000 bokunabantu yeah guys, niyazi isimoshile i-COVID-19. Isimoshile kanti i-COVID-19 umbuso we-GNU ukudayisa kwezwe. Singaboni khona manje akekho umuntu othi Ramaphosa must fall. Akekho kuthuleka ukuthi tu. Ngiyakhala nje ukuthi usidayisile, he sold us to the highest bidder. But abantu babasukuma futhi nabadayika futhi mabasebalwa abantu ukuthi hayibo asilweni izwe lidayisiwe. Kuyathula leli izwe lidayisiwe leli. Lidayiswe laba abelungu leli izwe lidayiswe lamaJuda. Lidayiswe ama-Muslim, lidayiswe lamaNdiya. Leli izwe leli lidayisiwe leli izwe. One day ngizobona ne-president eChina or eNdiya. Nizomangala. And abantu abamnyama ngifuna ukuntshela ukuthi you'll be doing a big mistake ngokuvotela umlungu. Anyanizwela ukuthi government yase-South Africa ingaze nenze ukuthi nize nikhumbule ukubheka ebalungwini. Khohlwane guys, khohlwane. Mara ngintshela ukuthi umbuso kaZuma mina ngiyawukhumbula. Umbuso kaZuma zangihlupheka ngombuso kaZuma mina. Kune company engangena kuyo mina embusweni kaZuma kuthiwa kukhishwa abantu bangaphandle. Ebebane-certificate lezi abebezifotshile wangaqasha umuntu ongenamaphepha amakhampani akudala. They were owned by black South Africans lama company lawo. Ifoke nabo kufanele forge amaphepha wase-South Africa ukuthi lingene. Lala ngaqashwa ngenama-documents. Kanti abaqasha abafojile ama-documents. Labantu labo kwenza i-audit ba-checkwa bakhishwa sathola imisebenzi ngombuso kaZuma. Ngintshela hayi manje siyahlupheka. Yabona manje i-government manje yasibonisa ukuthi poverty is a man-made. Unemployment is a man-made. Into yangamabomu unemployment. Ugovernment bafuna ukukhetha imisebenzi angakhetha namanje nakusasa nanini. Ngoba nje ukuthi hayi manje masicede imisebenzi i-high rate ukhuphukile employment. Benze ngamabomu. Lamafeme bawavale ngamabomu. Amafeme wabo kuzokwazi ukugxekwa le match ngoba bangayifuni yabaphazamisa kumabhizinisi wabo. If they think ukuthi sothi bavikela abantu bangaphandle, they are lying. They just protect their money and assets. They can't protect any human being. Ngitshela abantu base-South Africa. Ngiyanitshela. And umkhonto nawo awukeke uthatha abantu ababuya ku-ANC. Ngoba kusasa lapha bazayivotela umkhonto namaphiciphici abuya ku-ANC futhi azobuya adlale leya game abayidlala ku-ANC. Niyabona uJacob Zuma wayedelela abantu base-South Africa. Yabona le president leyo ibe idelelekile eSouth Africa kodwa ingenandaba yahlala ismayela nje. Ingenandaba.
thina bokuthi nje bakuthiwa amatrain awekho singa-understand ukuthi amatrain amaintainwa asiwabhadali besifaka amatshe eporweni sisebenza sihola ama-10,000 singathengi itikiti le-100 itikiti le-120 okusuka jobe kuthujima isitini urawunde nje ngetikiti le-120 uhola u-10,000 besikhona ukwenza into zethu simdelela singabantu base-South Africa uZuma singenandaba bokuthi mas-off sibona ukuthi asinagesi besivala umgwaqo sitoyitoya bese mphilisa kanjalo-ke umsholozi emane esmayilile nje umsholozi engenandaba umsholozi and masiloku sivala imigwaqo leyo sitoyitoya senzani izinto bezilunga bekashesha ukuresponda phela amatoyito wonke umuntu abuyele empilweni yakhe siqhubeke nempilo futhi siqhubeke nempilo nazi I still miss that life leyo life ngiyayimisa yazi yebo ithema kaphuma sayozwa amateksi imali beyingasekho emsebenzi ayikho kuhola imali encane emafemini even ka-government dlalwa ngabantu kwa-introduce lento amasitha kuthiwa amasitha ama-learnership kwaqhashazwa ingane zethu za-aplayela amasitha dolo lokuhola imali yesitha introduce amasitha lawo abantu manje bayasebenza baholelwa abantu bavuka ekuseni bavukela amahala kuba nesibindi sokuthi umuntu ahlale 3 months manje angaholi 4 months or unyaka wonke angabhadalwa ikhampani ekubeni ne-benefit abantu banga-benefit khona nje ukuthiwa companies are fleeing South Africa amakhampani ayabaleka kanti kusho endlebeni zase-South Africa ukuthi amakhampani ahlala hamba before masha amakhampani bewavela hamba natshela ngoJanuwari amakhampani bewa-retrench ahamba i-government ANC mayekela ukuzenza ngcono ngabantu base-South Africa mayekela ukuzenza ngcono and lamakhampani ahambayo ngikutshela ukuthi they are foreign companies abangalandeli umthetho they don't follow the regulation of the labor laws ilawa badlala ngabantu achaphazana nabantu lamakhampani ahambayo avalwayo abayazi ukuthi bangalandeli umthetho bayazi yabona lo mbuso lesikuwe we-GNU udodi wombuso mina umbuso kaZuma ngisawukhumbula singakukhuluma senzeni ukubi senzeni because of ama-anger issues wethu vele mina ngikwatile kodwa umsholozi yena guys hayi umsholozi bekaliphethe lelizwe ubeliphethe lelizwe umsholozi kuthiwa hey nangathengisa ilizwe kumagupta sikhala sithi hey nangathengisa ilizwe kodwa it was better kwakungconywana ngombuso kaZuma besiziphilele South Africa kwakuphithizela kuyisiphithiphithi nje kuyisiphithiphithi sigijimisa amatrain ogogo abadala behola ama-grant kodwa bekhona ukuhamba bayisebenza abadala bathola bephethe i-goldbag baye emaklasini ezikolweni bafunda ngo-NSFAS ngitshela nengane zami nazo zifunda ngombuso kaZuma nge-NSFAS zayifunda hayi manje asazi ukuthi siphilelani kuthiwa imashini masha yiniphi niksi nimasha na every day nenzeli next kona amaphosini phama 350 amaphosini ukuthola unebhizinisi elikwenzela imali enhle kabi every month ukuthola unekhampani ukuthola unesitolo ukuthola usebenza Ramaphosa wakuhlalisa phansi wakunika u350 yabona ukuthi lizo sithengisa izikanjani ngoba abantu bebazama ukulwa ngeCovid bazama ukulela lento yokuvalwa ngamakhampani nemisebenzi kwaintroduce 350 sathula sathi tu sonke abantu South Africa that's why lihambi ilizwe imali encane nje u20 rand yalihambisa ilizwe South Africa lithengiswe ngo350 eAfrica amanye amazwe athengiswe ngo40 rand abanye kuthiwa baphiwa ama40 rand abanye ama50 rand ilizwe lithengiswa yithi abahlali ilizwe gcina kuba nje ngoba ilizwe lithengiswa yithi abahlali bakhona silidayisile leli lizwe leli nathi sincedisile ukudayisa leli lizwe basithanda imali sibona kahle ukuthi lempilo besiphila ngomsholozi ayikho right jakela ukuthi waphiwa u350 ubo run business ebeli more than 350 wona ikhampani phama multi-billion companies they were run by South Africans. Where are those companies? Lama company waqeda kuvala futhi ama-foreigner sewa namakhampani sewa nezitolo so hayibo sesiyamangala manje ukuthi hayibo isikhathi Ramaphosa introducer ispeech se-COVID-19 mangathi many will lose jobs, many companies will close. Why bekangathi most of South African will lose jobs? Most of South African businesses and companies are going to be closed. And I'm going to give foreigners chance to run businesses, to hire you, to run spaza shopping in your communities. Akazange sitshela into leyo. Guys, Papa man but must South Africa. Yazi kuyahlekisa ukuphila nabantu abaselfish base South Africa. Kuhlekisa impela. Abantu base South Africa ave be selfish. Even nama politician wabo ave selfish.
ngikutshela ukuthi ANC isazovotela abantu base South Africa manje bathi abasayifuni bayabona ukuthi bayenzani abantu base South Africa into abayicelile ku government ANC ukuthi put South African first only ugovernment kodwa ukushaya indiva lokho akafuni ukuzwa cela nje into one ukuthi sicela sibeke phambili asinandaba ukuthi kunabantu bokufika eSouth Africa sinandaba na next but put South African first kodwa ugovernment akakwenzi lokho namhlanje bayakhala abantu base South Africa ukuthi igovernment ayisifuni ikhetha abanye abantu mara ngutshela ukuthi same South African selfish same selfish South African they gonna vote for ANC yazi why ngoba ngama 10 rand ANC ne strategy izobakhuphelela ama grant ANC hayi manje ama masipala nizobona ngama national elections uzothi makafaka u20 rand lapha ku 370 abona kahle ukuthi yo sengikhola 400 engasebenzi akhohle ukuthi lo muntu bowusebenza wena masikhathi usebenza bokhola imali more than that 300 sokhushulela ama grant abegogo bakhushulelwe kudlalwe ngathi bese nitshintsha ama mind noyivotele ANC and ama politicians of South Africa now they are so selfish wonke lama political party afonyiwe namhlanje South Africa bebama basitshela thina bathi ANC ayindawo yobusa kuze kubuye uJesu all those political parties they were singing one song namhlanje banama part wabo bafuna ukuthi le part babesitshela ukuthi uzobusa kuze kuye uJesu bazositshela ukuthi sekufanele iphume kubuse bona hayi guys sisekakeni eSouth Africa nabo South Africa sihleli namaphici angama South African ingako izwe lizohamba as long as sinabantu abaselfish base South Africa lizohamba lelizwe ngoba every day kunabantu abavuka bayokulwela wena ukuthi izwe lingahambi abantu abariska ngempilo zabo abantu abashuda bavela kuma phone abanandaba abantu labo ukuthi bayaboshwa ababoshwa they don't care balolwa mina nawe ukuthi sibe right izwe lingahambi kodwa wena wacetha lapho uyabuya uzoba selfish kubo khona babulewe manje abalwela wena khona abangcwatshiwe abafowethu abalwela wena manje because South Africans citizens South African politicians you are so selfish umhlaba wa South Africa siyazi ukuthi uyadayiswa kwangena ama-Israel lapha eCape Town aphelele phela ama-Israel kwangena ama-Israel and ngifuna ukutshela no government lona lokathi imisebenzi yaphela sisingama mash unamanga azi lemisebenzi ukuthiwa yaphela imisebenzi ihambile amakhampani wabo bawavalile because babaleka ukuthi awekho emthethweni bangazothi imisebenzi iphelile vele i-strategy se-ANC esokuthi abantu bangasebenzi bahlele phansi bathimende ngama grant strategy se-ANC yiso leso ngiyambonga umkhwanazi bakathi lama grant mawaphele ngoba kusetshenziswa wona kumanipulate